باب 5 فصل 6 درس 4 كمنهاج المسلم. با حقوق الزوج حقيقي غوركو non joni kankadi ko ɓeygu makko haali mo waɗande wali zawji no waɗani modi bon ala zawjati e dow ɓeygu makko huququn haqqeji sabitatun tabotoɗe be kawlillahi taala sabu daalol allah wala hunna no waɗani sonnaɓe metolol ladi sifa nde hunde alayhinna fawindeɓe bil maruf no moƴƴiri fama alayhinna kala ko fawiɓe kamɓe sonnaɓeɓen huwa huququ zawji ko haqqe modiɓɓe ɓen woni kawli sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo inna lakum hodan on min nisaikum sonna momɓe haqqan wa hadhihi alhuquq dino haqqeji hiya e hinoti awalan haqqe arano on at-ta'atu ko ɗoftagol modi mum tamaman 100% legoy fil ma'ruf e ko moƴƴi ko so yamirima de ko bonni ɗum ɗon a ɗoftotako kono kala ko o yamirma ko tatan hakko Allah añi na ko nelaɗo añi e haray ko ɗoftagol mum fatuti'uhu sonnajon koye ɗoftamo fi ghayri ma'siyatillahi ta'ala ko alda e yeddugol Allah to ɗon wa bil ma'ruf e ko moƴƴi kon fo muɗum fala tuti'u ɗoftotakamo fima la taqdiru alayhi fi konko o wawata kadi dey aw yashqu alayha ma konko tata sakkay e hoore makko ha feƴƴita e qawlihi ta'ala fa in ata'nakum siɓe ɗoftikom fala tabghu alayhinna sabilan wa qawli rasulillah ma kunna sallallahu alaihi wasallam law kuntu amiran haram mi laatike miɗo yamirayno ahadan goɗɗon yasjuda li ahadin nde sujjanta goɗɗo la amartuma ata mi yamirayno sonnajo an tasjuda li zawjiha nde sujjanta mawdi makko saniyan hifzu malihi kanko sonnajo on nde o renata jawdi mawdi makko ndin o sawnu irdihi e renugol teddungal mawdi makko ngal wa alla takhruju e hara nde o yaltata min bayti ka suudu mawdi makko illa bi dinni sona e ɗunga e makko wadalika ɗum le qawlihi ta'ala hafizatun ko ɓe sonnaɓe reniɓe lil ghaybi ka wirniɓe ma hafiza Allah konko Allah reniniɓe wa qawli rasul sallallahu alaihi wasallam khayru nisa'i ko ɓuri moƴƴude sonnaɓe fof allati on ko on idha nazarta ilayha ta sa andarimo ammodi makko asarta ka o weltinte wa idha amarta sa yamirimo ata'at ka o ɗoftotoma wa idha ghibta anha sa wirnike a pottitike mo hafista ka o remete o andite fi nafsiha ka sengo wonki makko wa malika e jawdi ma ndi fof kadi tawa o renay salisan asafar maahu voyasugol wondude e makko ida sha'a dalika so tawi woni kanko gorko on himo faala ɗum so tawi gorko on hatto jinine debbo yadata e makko nde ɓe yadata walam takun tawa laatanoke noon kadi istarat alayhi ta sonnajo hino sartinno e hewol mawdi mum fi agdiya ka humugol dewgal ngal adama safari vasagol voyasudugol biha e makko so tawi woni ɗum jeyanoka e sartiji ɗi debbo o waɗanno gorko on haray si gorko inni ɓe yaadu haray debbo no hani jaɓute ettuma nde tawno safaru ha voyasugol makko ngol ma wodude e mawdi makko min ta'ati ko jeeya ɗum e ɗoftagol ma alwajibati waɗɗi ɗum alayha e hoore makko rabia taslimu nafsi a jonnugol hoore makko tamaman lahu wonande mawdi makko mata talabaha tuma kala mawdi makko ɗaɓɓirimo lil istimta'i biha fi dakmitagol e makko nawigol finini ɓay ko ñalorma manini miɗo gongi manini miɗo ronki mami sella fota ma dama na nawnare jande haray ko yo jonnu hoore makko mawdi makko ɓiɗi ko waɗi al istimta'u biha dakmitagol e makko kanko debbo min huquqihi ko jeeya ɗum e haqqeji makko kanko gorko on ko hani hettude alayha e jungo ɓeygu makko te kawli sallallahu alaihi wasallam idha da'a ar-rajulu si gorko noddi imratahu ɓeygu makko ila firashi faade ka daɗɗudi muɗum ka balde fa abat kanko sonnajo on o salike so nara ko nganto jaɓinigo an taji ande o arata o salike tun fa bata o walika ghadabana alayha hara mawdi makko no monanimo no tikkanimo no sheytinanimo la'anataha huɗaymo almalaikatu malaika ɓen hatta tusbiha ha weyata ha sonnaɓe ɓuyno huɗede ko Allah dandu ɓe nguli men ɗin e ɓiɓɓe men ɓen e bandiraɓe men ɓen e neniraɓe men ɓen jeeyede e maɓɓe harakke hamisan istidanuhu duŋinagol mo diisomo kanko gorko on fissomi horugol ngol kanko sonnajo on so hooray ha sunna ara mawdi makko no ɗon ko yo diisomo ida kana si gorko laatiki hadiran ko tawaɗo ɗon ko présenteɗo gayra musafir wona o voyage le kawli sallallahu alaihi wasallam la yahillu daganta ko lil mar'ati sonnajo an tasuma nde o hoorata wa zawjuha ta mawdi makko shahidun hina tawa illa bi idhni sala e ɗum e mawdi makko tasi an jeena e ɓon ɗum nusuzu zawjati foñugol sonnajo on ida nashazat si foñi koni foñugol mawdi ɓe nanatangal pular no gasa hawnaki hawlegol si bewi si foltike sonnajo on azawjat sonnajo on ay asat
so yeddi zawjaha modi makko وترفعت أتونتك عنه جاي مودي مكة وامتنعت وسالتك من أداء تطبل حقوقي حقي مكة السلم هو فتان السلم دفتا السلم كفتان بالدي هاي كان كبر كوازها كيو واجمه فإن طاعت سولفتك أو كسي كنون دا بدين كنون يلي ده وإلا سونا دو هجرها كيو تجمو نانون كياس في الفراش كان بالدي ما شاء أمبري كون كويد من مدة من مدة دمون ده tawanon ko naawi feƴƴu lebbi nayi ɗo ko ɗuuɗi wona yewtino ɗen noon ka darsu 3 o taƴomo fil kalami ka haala kadi o taƴomo ɗon kadi salasata ta ayyamil balɗe tati no selli la gayra hara wona goɗɗum ngo koye naaɗo hara feƴƴal balɗe nayi te gawli sa sallam la yahillu daganta ko ɗe muminin gomɗinɗe an yaha jurande o taƴoto haw musidɗo makko fawɗa salasi layalin ɓuri balɗe tati ɓeygu ma noon ko jeyaɗo e musidɗo ma ko jeyaɗo e kawtal ma فإن أطاعت صدفتك أو قسيك كنون دابر وإلا سولانو ضربها أو بيبي نمو بيامو كنون نم بيجانغال تلك كسيفة ينغال في غير الوجه يراونا كيس نايو بانتم نايو لوبو مكيس ضربان بيجال غير مبرجين هراونا هلاينغال ونا برمي ناينغال ونا تكتو ينغال كيسو ونا كفجة كاليبو دي ساورو ساقو ونا أتغل ونا لوبغل ونديكو بيجال pour la forme kono noon no walla men menen worɓe ɓende men piyata ɓeyguli amen ɗin piggal sunna piggal leydi nde sohnajo wonata ɗoftiɗo si tawi woni a wii ɓeygu ma ar waloɗa o walike ma arɗo o ari kon ɗum waɗanɗa ɗum ɗo accanela a tappimo a watta e makko wi o oye accanela wona e piggal sunna a tappatamo haranaka ɓaawo a tappatamo kadi ɓuri hay laabi tati toɗo konɗa kirimnel wo ɗum hewtuta sappo kono sa noddi ɓeygu ma wi o sali a formike o formike a ƴetti sawru piigol mo ƴetti kanko kadi undu kunkum ma nage sen o ma hayre wonde takko makko ma bingawal ngal o formike piggal sunna waɗata ɗon ɗon ko be beebodiron itton gore e yawre ha o anda ko a moodi makko teddungal mon ɗum yo sonnaɓe fena taat so ɗoftike kono ɗaɓɓa walla sona ɗum boyita koyo immini hakka mon ñaawo min ahli kay famille gorko wa hakka mon e ñaawo min ahli haka famille debbo fayatta sulami ɓen ɗon ɗiɗo jokkodira fotta bi kullin minhuma goto kala maɓɓe ala hiddati sayan ala hiddatin e dow dumunne sayan yahugol hittina wara al islahi e ɓaawa moƴƴingol ngol watta o fiiɗi hawrindigal bayno makkone maɓɓe fenta ardara dalika si ɗum ɗo fof gasali fewu kangol o ka ñuuƴi ko wonno farraga baynahuma ko ɗi sendidire fes mi talakin cergal baa'inin woɗɗidirtengal seeɗa furay ko ɗi sendidire furay ko ɗo wiyete baa'in وذلك لقوله تعالى واللاتي ليسن يتخافون بهن نشوزهن فيزوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم سبيلفتكم فلا تبغوا علينا تنقضوا سبيل الله إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم سنه لشقاق نر البين معكم بهان فباتوا عليكم إني حكما ياو من أهله وحكما من أهلها إن يريد أستيتم بفعل مثل مؤمن يوفق الله رأي الله ورمنا بين معكم إن الله كان عليما خبيرا 10 sababun adabul firash nediji baldi din hakkunde gorko e ɓeygo bandiraɓe en jente moƴƴa wano kotiraɓe en kadi jentorta moƴƴa lil firash no waɗani daɗɗude ndin adabu nediji tanbaki hino hani mura'atuha aynugol ɗi watta addubu biha e ne'agol e majji hiɗi ɗuɗigoy ɗo ha hella jeenayi awalan ara noon ɗum mula'abatu zawjati fijirgol ɓeygu mum taw hana wubbugol ɗum yana e hoore ɓeygu muɗum fijira mo taw ha okkon benko fijira mo ha faale on ara e makko fijira mo ha welo welo ara e makko fijira mo ha ɓernde makko nden fewtita ko mula'abatu ha e fijirgol mo ko goton e memmingol mo mima yusiru kala ko tata memminayi e makko kanko sonnajo on da'iya tagi ma e noddayɗi ɗi rendigo mo mana kala ko tawata memminayi faale on e makko fijira ɗum inda ha e jungo makko kanko sonnajo on so taw hara hiɗa andi an kadi tawi ko a gorko finuɗo hara hiɗa andi ko honto memata ɓeygu ma o jiña irta wara andi ɗum siko ɗiɗo jommuɗa siko tatto siko nayo ɓay sonnaɓe hino serti ko andi noon hino serti ko minen jombuɓe buuyi ɓen an jombuɗo sonnajo fulamu suhu gotum an no kunɗon wayi wo añiɗa sikka ko noreɓe fo wayi donc tawa hara sonna e maɓen ko ɓe ɗuuɗi wo hara hiɗa andi goto kala e maɓɓe ko honto mematamo o jiña famodiro memamo ɗon famike ka ɗum woni needi aranire ndi gorkon ko yo wonu finuɗo
to wonu goril ɗaningil sani en ɗimmum ɗum Allah yanzurande o darta ila farji fade farju makko par ce que ɗum ɗon mettintinaymo hoore ma ta ndaru nder farju on nder ɗon waɗattake on acci hakke ko yewteten kon laɓɓine sen laɓɓinali haray sen hewtigollo dangal ɗon e fit waɗay on faami ka on yaafoto na ɗuɗere haala ko fii musidɓe en julɓe ɓen hentinalngol ɓe embere ngel mi waawi ngel embere ngel mi anndi ngel lennaw sabu ndaarugol farju on ton bal yusabbibu lahu hino no sabimbinana gorko on kara hiyata ha añugol ɓeygu makko ye onon jeya o ɗum ko ni wayi ga jeya ko ni ayi nayo ndaar o ɗum ɗo fof ma yan mimma yanbaki ko jeya ɗum e haanu ɗum ani hodara nder en tete salisa ani yaɓula nde o wiyata ko hawjani ɓeygu makko o ko hawji o wiya bisimillahi en ala firde du'a on ɓayen janngino makka darsuji ɓaawɗi en feƴƴi o wiya allahumma jannibina cheytana wa jannibi cheytana mimma razaqtana li tarhibi rasuli sabu lerɗingol nelaɗo allah sallah sallam fi dalika e ɗum بحديث متفق عليه فتنادو بلفظ كونغول ما كلاو أن أحدكم هرغو مودون إذا أراد سوفا لام أن يأتي على أن أردت أورند بينغول مكون قال وين اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه والله إن يقدر سيهدر بينما حق ما ولد بيدو في ذلك إن درندين بل بدون جن والله لم يضره الشيطان شيطان ولا أم بيدو لرتا أم بيدو أبدا فري رابعا ما يبون يحرم هاري أن يطعها ndo yottoto e ɓeygu makko fi haydin fewndo fiilaye ɓeygu makko no fiilade aw nafasin ma fewndo ɓessugo simo jibini o laaɓani wa gablal gasili e si o laaɓi kadi adi o lootade min huma immorde ƴiƴam fiilaye e ƴiƴam ɓessugo bada tuhri ɓawa o laaɓude adi o lootade ɗon kadi sellata li kawli taala fa atazilu nisa pottite sonnaɓe fil mahidi ka fiilaye wala taqrabuhunna hatta yaturna taw ɓattaɓe haaɓe laaɓa laaɓugol ngol ko lootagol longal ngal hamisan يحرم الحرم عليه مكة أن يطعها عند يتطعم في غير القبول هلا ونا يسوع ككفر يسوع جديد ونا ينتج وقول لي اليهود قول لي النصارى قول لي نيد قول لي سالتي قال قول لي سوق قول لي فاتر يتقول كدبوري با وراتاك قول لي لوتي أنكو لما ورد سبق يقول من التشديد إمرد كم بانقول تيجي في ذلك فيهم كقول الرسول ما كنا عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة كلا أرجع رسولنا في دبورها كدبور مكة لم ينظر الله إليه الله دارو يتعون يوم القيامة يند دانغال يلا دانو سادسا جيغا بندو أن لا ينزع ندو إتتا قبل انقضاء شهوتها أن لا ينزع ندو صورتتا كان كغركون on fami kon fala wolde fensitata ko ɓuri ɗon nde o sortata kanko gorko on qabla inqidai ɓaawo gasugol shahwati ha saw sonnajo on bimana naafi tumɓay kanko shahaw makko on gasi o immo o accay ha o anda ɓeygu makko kadi haari ɓeygu makko kadi woni satisfait so immo islam kala bimana no mari droit wona dictature yagal ɓaymi hande miɗo ŋoŋi an a ŋoŋa gasata ma ɓaymin miɗo ronki an a ronka gasata ma ɓaymin mi haari ɗo hawra nilan an hawra gasi non ko consensus ko ɗo wiyete islam lima fi dalika sabu kon koye muɗum min adiyatiha e morde lorrugol mo tawi tuma ɓe fuɗɗi wadde balde ndi wo kanko o memminete tun yonatamo haratamo coupe ɗum adday yeeso nde o sanoto ɓa haray ko memminalngol mo faale accata ha kanko kadi o ɗulɗita ɗum sabimbinay nde o sanoto yeeso awale wadiyatul muslimi lorrugol yimɗo muharramata no harmi ka no harmi saabi an yeɗɗa ɓon nun allah yaajila nde o ittata kadi faami ɗon kadi kanko gorko nde o ittata karahiyatal hamli kulol añugol fiwata sonnaji on sowo illa bidniya sona hara koye ɗunga e makko si ɓe fottani koyo en yiidu mbalde kono si hewti noon ka yaltino maniyu on koyo on ittu fiwata hewtu nder toon fiitami sowo fewndo ɗo fiitami ƴettoreedu fenɗo si ɓe fottani ɗum accon hakke hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo kono so tawi woni ko gorko on toni faalaka wota jiidi ndin heɓo fewndo ɗon ko kanko tun o sorti tawi debbo on na yiɗi makko haray o yeebi haqqe ɓeygu makko kono noon kadi debbo on wa an la yaazila ende o sortata kadi illa li daruratin sowona sabu lorra shadidatin tiiɗuɗo en hana sortede goy sortugol man yo hibba mo ko yaasi eno konte sina hara ko nganto timmuɗo jaɓiniɗo hara eno konte waadu sukra hara eno konte
ubbande ubbankun to sokun harayno considéré ubbankun to sokun ko arabu ben waɗayno ko feeno jahili ubbugol ɓiɓɓe mum jiwoy koye asa ha umbita lugga umbita koye ton haɓana haray sortugol mani on fotata e ubbande ñande kono no considéré to soko so tawina nganto siko nganto ɓarayno jaɓini e kawli sallah kon ɗum noon wonata ngantoji ɗin ɗon gasata ko weeɓitade fo muɗum ɗo nodday ko numéro téléphone en andi ara darsuji ɗi hiɗi jenta e nder juulirɗe no jenta e radio ji no jenta e hakkude famille ji andanɗa hoorema ta fewsutugol piiji ɗi fof hakkude maɓɓe masalan nenejo e ɓiɗɗojo hino jooɗima ɓiɗɗo e baba no jooɗi e ko nantata e mum haray hatto jinɗo yañanede ɓuuri ɗo wo nodday 628 60 53 09 e même numéro réseau ji ɗi fof sona haare ba ɗi gawle sallallahu alaihi wasallam makne laaɗo anil asal fi oɗo sortugol ɓe maki huwa wa'dul khafiyu woko ɗum woni ubbande suuɗinde nde woko ubbande tosokere nden noon kono wiɗen ndey wona sortande nden fof woni wa'dul khafiyu wiɗen yewtereji buyno ɗon buyno soomi ɗon nodde ka numéro téléphone sami nan yustahabu lahu no yiɗanamo kanko gorko on ida arada so falama muawadatal jima'i ko ɗum woni ƴewtagol rendigol ngol ruttagol kan afan ruttagol e rendigol ɓe rendi ha ɓe gayni o falama yilditade e makko no yiɗa wona farilla wona sunna tentinaɗo kadi kono no yiɗa an yatawadda nde salligo to alwudu al asghar salligi tosoko kon wiyete salligi tosoko nawa sare o lootay lawol o lootay fof ha timma ko woni ko wi'ira salligi tosoko iɗen gandi monde janaba fi ɓawa salligiji ɗon on salligi juulata on salligi memata alqur'ana par ce que mo wonde janaba ka donc salligande rewi ko pour la forme fon ko tosokere wakada ko noon kadi ina rada so falama an yanama nde o ɗanoto aw yakula ma nde o ñamata iɗa yiidi e ɓeygu ma lotaki longal a falama ñamude ma falama waladere fof no hani e qabla l iftisal ko adi lotagol longal ngal harayno hande on tigui yata salligo o salligiɗa taw tasi an jeeneɓum ɗo yajuusu lahu ino daganemo kanko gorko an yubashira hande o mawlodirta e debbo o fijiramo oyata debbo ha iɗum ko fiiliɗo awli fasa o mamo wondi ɓesgo na fiiɓa haray sonnama feelo ɗe balɗe ɗo mo yiide ella hakkima ala e makko ko yo waalo o hucca waaloɗa hucca ko gorko mo finano yaahi ina ɗum ɓeygu ma mara frontiére kowoni tun o yiidata balde ka tawata mo yiide ƴiƴan ella e ma ƴiƴan jibingol kono on fija yon ɓattodiray na dargol inamin ɓayɓe ngan no muynide natta ton ha o enta masalan ma nini mo yiide ellata o tippuka chambre an ha laaɓa ko angal faamo fi gayri kowoni tun ko fikka fijirteɗo fi gayri ma bayna surrat wa rukba hara wona hakkude wuddu ndun e koppe ɗin ɗum ɗon on tigi terto amma koyɗe ɗen ley fo e laka wuddu haka dande haka ɓernde yaahi ka hooren no fof e laalani kawli sallah sallam sabu mako ne laaɗo istaw he ɓeru mon no fiilade huwe kulla chaine kala woni lanni ka sona desal ngal sona ɓe mana rendi ko ngo alhaadi achar sappo e goho al antihatul fasidatu ko desal ongal yara dende minal antihatul fasidati no jeeya e dewle bonɗe allati ɗen naha an hannabi sallah sallam ne laaɗo allah haɗi ma yali kol arde ɗo awalan ara noon ɗum ni kahol moto a dewgal moto a ko siyaɓe ɓen howlori kon kañum ha hiɓe inni no wode maɓɓe wiɓe mo waɗal ɗum natta aljanna allahu akbar kalimatun kadat konngol fenande o wawa kowoni moto a annikahu ko dewgal kontera ila ajalin ha ila ajal musamman wiyangal bayidan foti ko woɗɗungal kana laate gariban ma ko ɓattingal hay joni ɗo jombudema e nder yontere mami ɗo jombudema e nder hitande mami ɗo jombudema e nder duuɓi joyi waɗa dat kan yatazawaja arrajulu masalan onode gorko jombataɓe almar'ata sonnajo ala muddatin e dow dumulle mo ayyanatin toɓɓande ka shahrin wano lewru aw ka sanatin ma no hitande masala misal kadalika ɗum noon waɗi sino harmi li hadisil muttafiqe alay ko saabu hadisa fottanaɗo mum an ali ko ƴetta sanni ali radiallahu an anna rasulallah ndemela sallah sallam naha o haɗi an nikahil mut'a fi dewgal mut'a wal humil humur e tewu mbabbi al ahli yimɓe yankoji ɗum manam mbabbi ne e teɗɗin e jamana haybara ka jamanu guere haybara nelaɗo allah sallah sallam haɗi ɗum sanni ali e yalti feññini
فإن اليوم كان ولك حديث يستعمل وحكم هذا النكاح نياور نقال دوغا سنقال ودي البطلان كمير فيجب الوادي إلى كجمع عند فسخه بون غنغال متى وقعت مكالنغال ودي ويثبت تبتا فيه مقدل المهر التنع إن كان سلاتي قد دخل بالمرأة تيوني ويلات دين صنع جون سودو هريكو دوغا نقال بون صنع جون جون قد تنع لهوري انكده تيوني وإلا صنع فلا أرأي بمعنى تيوني بنات دالي سودو haray fala haray fusala haray tenge ala dew kala laray ko be wayno de ثانيا نكاح الصغار كويته كون fala afwan hatten da ilto de rewto den dum non hawa o fama de inshallah ta'ala e jama en kadi darsu 5 wallahu a'la wa